ikan ten ho pakai ko ma bo sel ha di ama kom tai lo ki chol na ding lung mo na ti dang inai po vin so pite ho turin inam po di ba tinga lung gil tai ngai tu ki roi te na First Thessalonica bungara chang som the books back at them Bible chang kar ga sim back ki roi te Thessalonica bungana chang som le go som la seki kipa thanom singon kan ti ne lobi taw singon ima zo se chunga thangba sinumun e cho Jesus Christa no chunga pathian lung la ma he pakai thu phat the bo pe taw hem kipa thanom singon kan ti ne lobi taw singon tu ne ta ti ne lo ba pathian ko ma ki taw sing naw ba na tu ne zong lungju ta pathian ko ma ki taw na ding ovim Jesus mene di bon san khat ve adik thei se le ding moten Jesus mene ding khom moten na adik thei lo chu ngai dam a chol be se a zo lo ho chu ngai dam Jesus mene na se mo ite no le pa te ho tu ne ko sa ke pathian ne alung sen ai poi vin pathian mai na ko noi tin pakai tu ne san ga e piu ki che ta heaven tu nin ama sapeden pathian ko ma ki pa thu se ho tin itsan ga pakai na nga dinga aphat na nga dinga pakai tabanga phaham galu tit lum tim gil ni ko isa yung tao fin na ho pakai ki pa thanom sim ki pa da ipi benta ki pa di tu ni number 1 na e ho nam gan the le nam ding bai te jong la han pakai sin kita banga avil nam mi te is pathian ko pa ki pa thu sin ila ka tun soda mang tha ding tun soda mun sang ding Krista na hadam na hu hing sa na ki pa le tunin pakai ko ma ki pa thu se fa na hin na le ka pa na men akisi is in zong ki pa thu se tu re sa e sim zong ki pa thu se tu re salai mana ama o zatya e ko se ki pa thu se Urit sanga na insung dama ko ya nenepi dama ko ya nenepu dama ko sin kipat husin na sate dama se dong kipat husin na tute na mote dong dama kim sin kipat husin turit kipat hui khat ni ne simote turit pakai hitslai mun evil khel namuno CMF di aimun pathian evil namun se no kipat hu se ote aku dile tu da hi kipat hu se de tam ta ene evil hi ka kipa epakai ka kipa eti lungil dan sao ete na ka kipa epakai ti oge ti sao ete isa tem le e malungil dan pathian ko ma kipat hu se na pathian thangba na stela pathian lopi na ama peu hitin tura kipa me Krista da san manduta ela do salben na e hu wa sai sem seven ka kipa elvis ka kipa ipaka ka kipa lungil that music ay matsangay line kam ni yong le ka kipa ipaka ti kama seutin kipa tu sena pathian thangba na neutin na
Sama inamit ka ba betao mo pagay ko no sama amo yo pagay lupito to palate asama inamit nagale na inamit isi ko te ko no sama asama mo mo dibi tao ke
Ngeta long set kita. Son set ke la ta pakai na pa sai khom ke raten iting ngeta long set kita. Pakai hopi da ding te to the. Sa sa ule pat sai na tao ni man re ke sai ta.
Two by two meaning in kitu to din na meaning in kitu to din na kitu piso amin na het lawale namin ipiham mit singote bonsai mit singote na namin min kiset akelo kati aking lo ba kita pe de na loy nu adinga na tao pe ding hoya no mam koi khonem ti dong en lang ikitaw pe mit singote o ba sam kha na kitu to lang kitong to te go thim sa na min ipiham hoila no mam tin lang na loy nu adina tao ding ikitaw pe to aking lo ba tao di he silent prayer na thip sarutin na loy nu na loy pa adingen thip sana itaw di he Jesu meron kalung sum salva ati nungkil dan pakai wa se utin pat sai na tawrakan man Jesu kalung sum salva
Sana na umpisa vinom ka sabi namin kapangwa. Anom pagkain ng tumkom. Nang kabatsay ko may katsimzi po pagka. Iole pagkay tuhin somsa. Kakiloy ko na par kahit sa itabin, kikending kahit itabin. Anay sa kamla kenga karat sidin, inmun sidam setsa ng manapulong so katingin. Navala ka uteng potenan katabi. Pagkay tunay wazo se poten poten katabi. Sino ko teladam setsa sila mo na naipuy kom kidivin katabi. Lopi na patsa na ng mahinpen. Kipatusen at isan manut na ulit o ilan po. Kapag Yesus Kristus amin ang katumin. Amen. Sibayo te patien po enti utele.